Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи Печтоби замонро оғоз менамоем. Ин барномаи мо барномаи ҷамъбастӣ ва охирон дар соли рафта истода, соли 2020 аст ва меҳмонони азиз ҳамаи шуморо ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум ман хушомадед мегӯям. Давоми соли равон дар барномаи Печтоби замон дар ана ҳамин студия мо ҳамагӣ 25 мавзӯъро матраҳ намудем ва роҳҳои ҳалли онро низ баррасӣ карда тавонистем. Гузашта аз ин барномаи Печтоби замон як муддат таътил низ гирифт ва дар ин давра мо 16 адад барномаи файзи дастархонро пешкаши шумоён ва бахусус катбонуҳои азиз гардонидем. ва инак дар ин барномаи ҷамъбастӣ мо тасмим гирифтем ки чеҳраҳои шинохта, ҳунармандони маъруф, сарояндагони машҳурро ба барнома даъват намоем ва қабл аз оғози суҳбат бошад ман пешниҳод мекардам ки навори барномаро аввал ҳамроҳ тамошо кунем ки он аз фаъолияти соҳаи фарҳанг дар давраи пандемия нақл мекунад ва аз ҳама муҳимаш мавзӯи имрӯзаро оҳанги замон унвон гузоштем. хуб, таваҷҷӯҳ кунед. пандемияи коронавирус ба соҳаи фарҳанг низ таъсири ҷиддии худро гузошт. муовини сардори раёсати фарҳанги вилояти Суғд Парвина Рустамова мегӯяд, соли равон танҳо бо риояи қоидаҳои беҳдоштии санъаткорону сарояндагон ба чорабиниҳои оммавӣ ҷалб шуданд. давоми сол бошад, сарояндагон натавонистанд консертҳои ҳисоботии худро ташкил ва манзури мухлисон гардонанд, чунки ташкили консерт метавонист боиси авҷи COVID-19 дар вилоят гардад. аз ин рӯ мақомот тасмим гирифт ки консертҳои ҳирфавии ҳунармандонро қатъиян манъ намояд, зеро сиҳатии мардум болотар аз чорабиниҳои фарҳангӣ меистад, мегӯяд Парвина Рустамова. албатта шароити ба амал омада вобаста ба пандемияи коронавирус ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифт, дар вилояти Суғд низ, дар ҷумҳурии Тоҷикистон низ бе зарару натиҷаҳои худ намонд. албатта дар шароити ҳозира агар гӯем ки соли гузашта дар вилоят консертҳои оммавӣ, фарҳангӣ, консертҳои ҳисоботии ҳофизон бештару беҳтар бароҳ монда шуда бошанд, соли ҷорӣ дар вилоят вобаста ба ин шароити ба амал омада консертҳо камтар ба назар расиданд, барои он ки ҷамъ намудани omma дар бино барои саломатӣ зарар дошт. давоми соли равон дар вилояти Суғд танҳо чорабиниҳои оммавӣ бо иштироки санъаткорон ташкил карда шуд ки он ба рӯзҳои тарихӣ вобастагӣ дошт. масалан, ду чорабини муҳими байналмилалӣ 5500-солагии Саразми Бостон ва 700-солагии Шайхи Камоли Хоҷандӣ гузаронда шуд ки дар он санъаткорон фаъолона иштирок намуданд. дар дигар маврид бошад, қариб санъаткорон бекор монданд, чунки мақомот баргузории тӯю маъракаҳоро низ муваққатан манъ карда буд. از درد انسان و با بود یا بلا بود که در آخر رسید پایش به خاکی تاجیکستان. بهایی طفلکان سوزد دلی کس به هر پیر و جوان سوزد دلی کس. خدایا از بلا ما را نگه دار، زمین و آسمان ها را نگه دار، بلاها را بو و بارا دور انداز، تمامی پیر و برنا را نگه دار. خدایا از بلا ما را نگه دار. агар гӯем ки соли гузашта дар вилоят консертҳои ҳисоботӣ аз 15-20 адад баргузор гардида бошанд, имсол ин теъдод хеле коста шуд. новобаста аз ин ҳофизони мо, ҳофизоне ки дар коғҳои фарҳанг, дар қасрҳои фарҳанг фаъолият мекунанд, албатта фаъолияти эҷодии худро боз надоштанд. онҳо
дар хона онҳо дар ҷои корияшон бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ бо эҷодиёт машғул шуданд ва ҳар он суруду оҳангҳои наве ки эҷод гардид аз ҷониби онҳо дар чорабиниҳои калони фарҳангӣ истифода шуданд. то пандемияи COVID-19 фаъолияти санъаткорон авҷ дошт. онҳо барои омода кардани як суруд бо клипаш ба кишварҳои хориҷа ба монанди Дубаи Аморати Муттаҳиди Араб, Тошканд, Самарқанд ва Бухорои Ҷумҳурии Ӯзбекистон сафарҳои ҳунарӣ менамуданд. баробари пандемия сарҳадҳо маҳкам шуд ва санъаткорон сурудҳои худро дар хона эҷод карданд. ин гурӯҳи санъаткорон тавонистанд то андозае барои дар хона мондани сокинони шаҳри Хуҷанд ва ноҳияҳои атрофи он мусоидат намоянд, то аз бемории сирояти коронавирус пешгирӣ карда шавад. جهد بین ما هم وطن تا فرح آید علا رغمی عذاب تا کسی نگریزد از همسانی خود تا نباشد چهره در زیری نقاب. гузашта аз ин як гурӯҳ санъаткорон аксии хайриявӣ ба намуди челленҷ ташкил намуданд ки дар фазои интернет сару садоҳои зиёдро ба миён овард. аз ҷумла муҳокимакунандагон пешниҳод мекарданд ки ситораҳои шоу-бизнеси тоҷик дар шароити пандемия мардуми камбизоатро дастгирӣ намуда чунин аксияҳои хайриявиро идома медиҳанд. дар маҷмӯъ пандемияи COVID-19 ба фаъолияти санъаткорон аз ҷумла сарояндагон чӣ хел таъсир гузошт? инро худи онҳо хубтар медонанд. наворо тамошо кардем ва ман қабл аз оғози суҳбати студия бо як нафар меҳмоне ки алҳол дар барномаи мо иштирок мекунанд, инкас Дамирбек Олимов ҳастанд, суҳбат мекунам. Сипас мо он касро бо иҷозати шумоён албатта ҷавоб медиҳем, чунки имрӯз як зарурате ба миён омадааст. Намедонам вай консерт бошад ё тӯй бошад, инаш барои мо маълум нест. Ба ҳар ҳол хуб Дамирбек, мегуфтед ки фаъолияти ҳаминсолинаи шумо аз соли қаблӣ бо чӣ фарқ кард? ташаккури зиёд. агар насиб напошад нафас намегирӣ. яъне насиби мо ҳамин будааст ки ҳамин насиб карагиша дида истодаем. ин пандемия на фақат дар Тоҷикистон як таъсири худашро расонда истодааст, балки тамоми дунё ин ташвишро дода истодааст. ба ин нигоҳ накарда албатта ман тамоми санъаткоро аз эҷодиёт намонданд ва мо низ эҷод кардем, дар хона эҷод кардем ва барои болидахотирии мардум каме бошадам сурудҳо эҷод кардем ки дар хона нишаста сурудҳои моро гӯш карда каме хотирашон хуш шавад. ташаккур. Анамин идеяи хуб эҷоди ҳамин суруд дар давраи пандемия ба хотири масалан даъвати мардум ба сабр, таҳаммулпазирӣ, боварӣ ба фардои нек аз куҷо дар шумо пайдо шуд? албатта чӣ хел ба миён омад? аз таърихи тавлиди сурудатон нақл кунед. таърихи тавлиди суруд ин вобаста ба пандемия набуд. мо пештар бо устод Озарахш инро яъне эҷод карда будем, шеърашон навишта будем ва бо мурири замон ин пандемия шуд ва барои ҳамин пандемия мавзӯъ мувофиқат кард хондем. агар имконият дошта бошед як порчае аз ҳамон сурудатон ҳозир ба мо мехондед бисёр хуб мешуд. дилҳо ро муҳаббат бахшо, дуньёро саодат бахшо, дармону саломат бахшо, خدایم مشکل کشایم. زمانه به غم بنشسته، جهان حزین و خسته، زی آفت به هم در بسته، خدایم مشکل саломат бошед. ташаккур. ҳамин бемориҳо аз тамоми дунё дур шавад ва ҳамаи рӯзи хушбахтиву хурсандӣ барасонад. ҳамин санъаткоро ҷамъ шуда мо рӯзи хурсандиҳо хизмат карда бошем. бошад. ташаккур. саломат бошед.
خب با اجازت شمایان مرحمت ما شما رو جواب میدیم. اومدن با اختیار رفتن با اجازت شد. سلامت باشید، خوش آمدید بار دیگر با برنامه ما. تا دیدن. اینجا در برنامه ما محکمه بحرالدین نیز اشتراک میکنند و این کرسی خالی نمیایستد. البته مرحمت شما گذارید نشینید. خب برنامه رو ادامه میدیم. درباره فعالیت خود در دوره همین پاندمی به ما خب کمتر معلومات میدادید. خیلی که من دمیر بی گفتن از نواری رفتگی دیدیم. این آخرین شده در تاجیکستان این کسل آمد. خیلی که همه مردم ماهای همین اپریل مای سخت خود رو احتیاط کردن. همه صنعتکاران به فکرم همین خیلی کردن در خانه نشستن. یعنی یک مدت تعطیل یک مدت تعطیل هم شد. یک مدت تعطیل هم شد. لیکن بعد این تعطیل خیلی درونی همین چیز هم تعطیل هم صنعتکارا با حافظان با تلفنی با اینترنت گپ میزدیم ایجاد میکردیم و چون که نواری که دیدید همش با واسطه اینترنت و تلفنی شدگی ثبت شدگی. بعد ماه مای خیلی که میدونید جشن‌های جمهوری بودن از جمله 5500 سالگی سرازم 700 سالگی شهرکمان خوجندی با یک چهارمینی کلان در ناحیه مخچا بود پیش داده. ما کار رو آغاز کردیم پیوسته با پاندمی هم نگاه نکرده چون که این جشن‌ها رو با رعایت قاعده سنتری باید گذراندن در کار بود و سربلندان همین جشن‌ها رو گذراندیم. البته باز یک چند چهاربینی ولایتی هم بود. خیلی فکر می‌کنم که من با استاد عارف نبی خودشان میدانند سر از ماده رفته کار کردن. همراه بودید. خب اکنون نگاه کنید همینجا یک سوالی که فکر میکنم شاید همه اون جواب اون رو فهمیدن میخوان. پوشیده نیست برای شخصی صنعتکار ایجادکار یک محیط ایجادی فضای ایجادی بسیار یک نقشی موثر دارد. شاید مثلا همین بسته شدن سرحدها از کشور بیرون برآمدن نتوانستن. مثلا ما در نوار هم دیدیم که چند سال اخیر علاقه اکثریت حافظان آنها کلیپ کنسرت یا خود کلیپ سرودهای خود را بیرون از کشور ثبت میکردن. اکنون وقتی که همین محدودیت هست، محدودیت ایجادی برای شخص ایجادکار، خب آینده با همین فعالیتی و چه تاثیرگذار شدنش ممکن؟ مثلا وقتی که شخص در یک جامعه ایستاد و خب بیرون برآمده نمیتواند و مرغ الهامش نمیمورد. فکری درسته گفتید. اصلا صنعتکار هنرمند اصیل برای خودش تنفس ندارد، مهلت ندارد. صنعتکاران ما هنرمندان ما بیکار ننشستند. اگر یک روز هنرمند یک آهنگ ننوازد یا یک سرود زمزمه نکند یا با قول هنرمندان کسبی پدپیف نکند دیگر از وی دور میشد. اصلا نظامی کارش در خانه باشد در همون وقتی محدودیت هم آنها در فکر ایجاد بودند. نوبستگی شرایط خیلی وزین هم بود. من به شما یک مثال میبرم. شکل که اینجا علیم جان گفتن که در همین محیط جشن 5500 سالگی سرازم در پنجکند دایر گشت. البته شرایط وزین باشتم لیکن هنرمندان ما توانستند با یک روح بلندی خب بعضی ناسازگاری های شرایط بود، شرایط وزنین بود، آوازه ها بود هر خیله، لیکن همه توانستند که یک سرود، رقص، ترانه های بهترین پیشنهاد کنند. بهترین سرود های عمومی خور پیدا شد در جشنواره سرازم از خود هنرمندان خود ما، از آهنگسازان خود ما، از همین ولایت. ما با پایتخت مراجعت نکردیم و دیگر جا مراجعت نکردیم زیرا در ما پتانسیل ایجادی هنری خیلی در سطح بلند است. این یک مثال. درباره اونی که گفتید که می رفتن در خارج کلیپ های خیلی خوشرو، جای های زیبا منظری، هم عربستان و خب هم روسیه و
هم ازبکستان حتی آمریکا ازبکستانی همسایه بله اینها در ترددی همون بودن از بس که علاقه ها یک محدودیت به دچار شد اینها در فکر همون هم هستند هم فرصت پیدا شد که شعرهای خیلی از لحاظ بدیهیات مضمونا بلند انتخاب کنند بیهوده حاضر همیشه یک پاره سروده که دمیربک اجرا کردگیش نه و حالی نمیدونست که پاندمیش لیکن از همین پیش آغاز کرده بود و این به درخور مردم و با مردم هم درد و هم نوا بودن بود. رپرتواری شما نیست در انمی سال روان در شرایط پاندمی باز یک سرود نو هم وارد شد که آغاز همون وقتی تاجیکستان رسما اعلان کرد که پاندمی است. خب همون سرود شما رو هم گوش کردیم. پیدایش اون سرود از اون بود که اولین سرودهای بود که انمی موضوع تشکیل شد و وقتی که من متن همون شعر را خوندم با استاد فرزانه زنگ زدم گفتم استاد یک حاضر همین شرایط به عجایب شعر شده است گفتم این شعر نه گفتم این دعا است گفتم من دعا کردم و همین دعای من همچون شعر برآمد بعد همون سرود رو ایجاد کردیم در یک شبانه روز 60,000 تماشابین داشت در شبکه‌های اینترنتی یک حالتی شد که به خانه یک دوستم رفتم مادرش وقتی که دعا کردن عیناً همین شعر رو گفته دعا کردند بعد دوستم خنده کرده گفت که مادر جان این دعا نه این شعر گفت این سرود همینا خوانده گفت میدونم بچه‌م اینا تلویزیون اذیت کردم لیکن این دعا است اون کس حس کردن که همین دعای فرزانه بود دعای ملت که همین مردم رو از همین بالا نگاه داره یک چیز رو من شنیده بودم که اگر دعا رو یک جای با کوب یعنی با بسیار آدمان اگر دعا کنید دعایتون مستجاب می شود گفته برای همین من شاگردانم رو دعوت کردم بعد دل را با خون بعد همین خیلی شد که ما یک جای دعا کردیم یک پارچه دعا خدایا از بالا ما را نگاه دار زمین و آسمان را نگاه دار بلاها را و وبا را دور انداز تمامی پیری برنا را نگه دار خدایا از بلا ما را نگه دار زمین و آسمان ها را نگه دار بلاها را و وبا را دور انداز تمامی پیر و برنا را نگه دار خدایا اهل دنیا را نگه دار. سلامت باشید تشکر. خب اناکنون یک سوال البته پوشیده نیست که واسطه اساسی درآمد صنعتکاران این پیش از همه البته این توسط همون ایجادیات شمایان این یک استعداد شمایان است که اینقدر مثلا مردم امروز پذیرفتند تماشا میکنند شما را سرودهای شما را گوش میکنند و گذشته از این واسطه اساسی درآمد از حساب مثلا توی و کنسرت ها شاید باز هستند نفرانی که باز دیگر مثلا با یک شاید اگه تجارت خود را دارند در یگان مثلا کارگاه کار میکنند زندگی خود را پیش میبرند برای مردم برای تماشابین ما خیلی عجیب است در همین دوره پاندمی فعالیت شما چخیل ادامه یافت و گذشته از این چخیل شما توانستید ایمیج خود را نگاه دارید. پیش از همه سلام و درود به هر یکی شمایان همکسبانی عزیز کی بود ندیده بودیم یکدیگر رو و برای چی میکروفون من دادید مالی فکرم جمع نکردم. خب کسی که فکرش رو سرجم کرد نگاه کنید مثلا پوشیده نیست که اکثریت نفرانی که چهره های شناخته هستند به خصوص در جاده صنعت مثلا سر و لباس خود را حتی از شرکت های جهانی از مغازه های برندی انتخاب میکنید. خب البته نصیب کند و بسیار زیبا لباس میپوشید. شما چطور توانستید که در همین مرحله شاید یک اندازه حساس چون که مثلا یک فرصت شد که توی هم مثلا محدودیت داشت یا کنسرت ها مثلا محدودیت دارند چخیل توانستید که همین یک ایمیج خود را نگاه دارید؟ مرحمت. اون ایمیجی که شما گفته ایستادید حاضر در سر و لباس پوشیدن یا اینکه در ایجادیات همون سبک اسلوبی سرود خواندن این با فکرم که یگان جان از ما دور نمی رود و برای ما دخترها کمتر ممکن که آسانتر باشد چون که ما همیشه کوشش میکنیم یگان لباس ملی پیشیم و
албатта бо як чизро қайд карданиам ки ман як чи мушоҳида кардам вақте ки ҳамин пандемия шуд ин вабо ба тоҷикистон омад одамият иваз шуд мо иваз шудем мо ба якдигар боз ҳам меҳрубон шудем ба дидори якдигар зор шудем гӯем ҳам мешавад ба хонамон меҳмон намеомад ва аз ин ҳам ба дастгирии якдигар зиёдтар чӣ пайдо кардем ҳам шавқ пайдо кардем ҳам муҳаббат пайдо кардему ва худо кунад ки ҳамин марҳилаи зиндагии мо бошад ва орзу мекунам ки аз дидори чӣ мегӯянд аз дидори виртуалӣ ба дидори воқеӣ гузариму бо ҳамин тамошобинони худ ба мухлисони худ албатта аллакай рӯй ба рӯй истода бо консертҳо монем. Саломат бошед. Боз ман як савол диҳам аввал. Шояд шумоён ягон сарпарасти махсуси худро доред ки бароятон масалан сару либосро таъмин мекунад? аз рӯи фаҳмишам саволи муҳаббатхон дар чунки ҳамаи он бо маблағ вобаста аст вақте ки масалан даромад азоб кашидтон ё не масъалаи финанс ба гуфтани будан ёед росташа мегӯем марҳамат ҳам мо низ санъаткорон қатори дигар шахсоне ки дигар касбу ҳунар азоб кашидем ба мо ҳам финансови труднистӣ мегӯянд буд мушкилиҳои молиявӣ агар гӯем ки дигар бизнес доред масалан ҳар як санъаткор дигар бизнес масалан бизнес дигар надорем масалан ман телевизион дошта бошам телевизионам ҳамин ранги телевизиони шумоён чӣ хел азоб кашидем анаме хел азоб кашидем телевизион биям пандемия таъсир кард ин ҷиҳата шумо ба гуфтан зарурият надорад чунки чӣ хел дар телевизион масъалаи финанс биам азоб кашидем дар пости худ санҷидаем хуб аён аст масъалаи ҳофизоба ман шахсан худам фикри худам ман аз номи дигарҳо гап зан намехоҳам лекин қатори дигар мардум дигар касбу ҳунар мо ҳам азоб кашидем масъалаи финанс ба мо таъсир кард албатта лекин сар бародам сир набуравад мегӯям барои ҳамин ҳама хомӯш шумоён нафароне ҳастед ки пеши назари мардум мову шумо ва мардум моро тамошо мекунад нигоҳ мекунад ки масалан дар кӯча мо чӣ мепӯшем чӣ хел мегардем чӣ кор карда истодаем масалан дар ҷамъият мо чӣ хел худро идора карда тавониста истодаем рафтори мо гуфтори мо ҳатто ҳамон сару либоспӯшии моро ҳам ва дар ана ҳамин давра ки худи шумо гуфта истодаед ки ҳа воқеан ҳам ба худи шумоён низ таъсир кард як андоза мушкилоти молиявӣ ҳам ба миён омад воқеан ҳам чӣ хел тавонистед ки шумо ана ҳамин давраро гузаронед то ки воқеан ҳам як ангушт намо нашавад нафаре ки шуморо дар берун мебинад нагӯяд ки имрӯз давраи пандемия асту масалан ҳамин як санъаткори шинохта чӣ хел дар саҳнаҳо баромад мекарду имрӯз нигоҳ кунед ин як хусусияти ҳамин баъзе аз нафарон аст ки воқеан аз либос баҳо медиҳанд бо либос пешвоз мегиранд баъд ба ақлу тамиз нигоҳ мекунанду гусел мекунанд манзури ман ин аст агар ягон илова дошта бошед ман гӯш мекунам не агар не биёед самти суҳбати худро шояд камтар дигар хелтар мекунем ман аз ҳамаи шумоён пурсидан мехоҳам ва фаҳмидан мехоҳам ки ана ҳамин шароити пандемия ба фаъолияти шахсии шумоён чӣ хел таъсиргузор шуд марҳамат пандемия на танҳо тоҷикистон балки тамоми дунёро фаро гирифт мушкилӣ ба ҳар хонавода мушкилӣ овард ягон шахс аз ин роҳи гурез набуд мо ҳам эҷод кардем мана бо ҳамкорҳо ҳамкасбҳо бо мана фаъолияти худро чӣ хеле ки олимако гуфтанд чорабиниҳо дар пеш аст бо чорабиниҳои калонтарин мо кору фаъолият бурда истодем ба ҳама мушкилӣ овардем на танҳо шахсан барои ман ҳам буд мушкилиҳо масалан кадом чӣ хел мушкилӣ шояд мушкилии молиявӣ дуруст гуфтан инро касе инкор намекунад боз чӣ хел масалан мушкилӣ шояд равонӣ мушкилии равонӣ буд ки якумаш ваҳму воҳима зер мекард ки хай ин ҳамаш дасти худованд бе иҷозати парвардигор як барги дарахтам намерезад худо ба шукр мекунам ки ҳамаша паси сар кардем хуб ҳамин сол барои шумо чӣ хел сол буд ва хуб дар ҳамин давра шояд мурғи илҳоматон омада бошаду эҷодиётатон хеле баландпарвоз гардида бошад хуб аввалин хушбахтии шумо дар ин давра боз хуб модар шудед соҳиби боз як шоҳписар шудед шукри худо хуб алибек додарчадор шуд албатта соли 2020 бисёр як соли мушкил омад бар сари тоҷикистон
лекин дар баробари он ба оилаи мо як хурсандӣ овард ки як соҳиби фарзанд шудем. Писарча номаш Салоҳиддин ва ин писарчаи ман айни давраи ҳамон карантин мегӯянд дар карантин таътил буд ва дар хона будем, як дар хона будем ва ман фикр мекунам ки ҳамин сол дар хона нишасти ман бекора набуд, чун ман фарзанд нигоҳ кардам, тарбия кардам, дар баробари он боз ҳам эҷод кардем. вақте ки ман дар тариқи телевизион ва фейсбук медидам ки санъаткорон, як гурӯҳ ансамбли Садои Суғд ва як гурӯҳ Шерматов ва чандин бо сарояндаҳо буданд ки суруд эҷод карданд ва якеаш дуо мекард, якеаш мегуфт ки ин чӣ вабое буд омад бар сари мо, э худоё. ва вақте ки ман ҳамаашро гӯш кардам, анализ кардам, ман як дигар фикрро гирифтам ки шояд ки ин суруди мо тарафи позитивро гирад ва бо шоира Сурайё Ҳакимова шишта маслиҳат кардем ки як суруде кунем ки як умедро сабз кунад, як умед бахшад ба мардум ва ҳамин суруди дубора мерасад шодӣ. ин омад ва гуфти дар инҷо ки гуфти дар як шабонарас ҳамун суруд эҷод шуд ва ҳамин сурудро мо тасмим гирифтем ки клипашро ҳам бахшида ба ҳамин мавзӯи анамин давраи пандемия созем гуфта. ва албатта дар охири суруди мо модар ниқобашро мепартояд, фарзандон якдигарашро ба оғӯш мегиранд. ин мешавад охири ҳамин пандемия. худо кунад ки ҳамин рӯз финал ҷанбасти бисёр хуб. ҳам дошт як порча аз ҳамон суруд. дубора пурзи шодӣ мешавад айём, ба андӯҳи ҷаҳон ҳам мерасад фарҷом. ҳамеша орзуро сабз медорем, зи субҳи ишқ моро мерасад пайғом. худоё рӯидастони ту ин олам намурда дар сиришти мо ҳанӯз одам. биёвар туйро бар мотами дунё, нигаҳдор ин ҷаҳону тоҷикистонам. нигаҳдор ин ҷаҳону тоҷикистонам. дубора пурзи шодӣ мешавад айём. Ташаккур зиёд. Ташаккур. Ҷамшедҷон, марҳамат. Хуб, аз эҷодиёти шумо мо пурсон шудани ҳастем ки дар ин давра бо чӣ корҳо машғул шудед. Фикр мекунам ки шояд соли пурмаҳсултарин бошад барои шумо низ имсол, соли рафта истода 2020. Марҳамат. Ташаккур. Хуб, нақл кунед, мо гӯш мекунем шуморо. салом ба ҳамаи дӯстони азизам ва мухлисони барнома. мо дар сафар будем ва моҳи март роҳҳо маҳкам шуданд, сарҳадҳо маҳкам шуданд. шахсан ба ман як муддат шуд ки ман ҳамаи фикрома ҷоба ҷо кунам, як китоб хонам, умуман аз дунё чӣ мехоҳам як фикр кунам. бисёр як фурсати аҷоиб шуд. хушбахтона дар он ҷо бисёр шароити хуб доштем. хешу таборо буд, мо азоб накашидем. вале ман оиди ҳамун фикр кардам ки аз дунё чӣ мехоҳам, чӣ кор карда истодам, ба куҷо равон ҳастам. бале барои ман бисёр рости гап эҷод кардан, ман рости гап шояд ки бисёр дам гирифтам, хуб истироҳатам кардам ва хушбахтона вақте ки 3 моҳ 4 моҳ шуд, вақти тӯйҳоям наздик шуд, ман вале дар хориҷа будам. ҳамҷо як саволи иловагӣ дорам, фикратонро боз парешон накунед. тӯй гуфтеду вақте ки шумо дар Русия мондед, хуб инҷо агар шумо пешакӣ аз ягон нафар соҳиби ҷашн масалан хуб заказҳо буданд, агар гапзанон ё гуфтушунид дошта бошеду фармоиш дошта бошед, пас ин тӯйҳо чӣ шуданд? Бе иштироки шумо гузашт? Не, мо вақте ки роҳҳо рӯз шуданд,
моҳи март ман вақте омадам не ки моҳҳои июн июл август мо фармоишҳо доштем, апрел ҳам май ҳам доштем, вале одамо тӯяшонро худашон накардан. моҳи апрел тӯйҳо буд, гуфтанд ки домод ё омада натонист аз Россия ё ягон чи дигар мушкилиҳо буд. ман хотирам ҷамъ буд. вақте ки баъд аз рамазон баъд занг ба ман ба алоқа баромаданд ки тӯйҳо хушбахтона дар Тоҷикистон тӯйҳо аз нав иҷозат шуд. боз як хушбахтии дигар ки рейсҳои чарти рикшода шуданд ва манам ба сафи он хоҳишмандон ба сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон нома кардам ки ман дар он ҷо маъракаҳо дорам. манам ба сафи ваҳо гузаронданд. баъд омадем. бале ва ман чӣ гуфтанӣ ҳастам, яъне омад кардааст. бале ризқи рӯзии ҳар як каса офаридгор парвардигори меҳрибон медодааст. яъне суруд эҷод нашуд дар ин давра? ҳамин сол эҷод шуд. биёед як порча барои мо хонед, мо гӯш мекунем. оҳанги эстрадӣ ма чи ритми борони дар танам ҷони ишқу армони сӯзи пинҳони ту ними ними ман авҷи шамими ман эй хушнасими ман бозо боз ту сӯзи оташи ту ҳарфи дилкаши фуруғи беғаши бозо боз. саломат бошед. ташаккур. орзу мекунам ки соли оянда, соли омада истода, соли нав ҳамеша соли пурбарор бошад, соли сиҳату саломатӣ бошад, соле бошад ки вабо аз сари сол гум шавад. дуо мекунем. бошад. ташаккур. ва як саволи дигар, шояд ҳамин давра барои баъзе аз шумоён як фурсате буд. инҷо гуфтанд ки аз ҳаёт ман аз ҳамин фалсафаи зиндагӣ фикр кардам. дар ҳамин давра як андоза як таътил ҳам барои худам гирифтам. масалан асабҳои ман оромтар шуд. воқеан ҳам дуруст, шояд аксарият ҳамин корро карданд. гузашта аз ин дар ҳамин давра шояд буданд ҳолатҳое ки масалан шумоён он корҳое ки масалан нотамом аст, нимкор аст, аз ҳисоби масалан серкорӣ даст намерасед, вақт намерасед ки онро ба сомон расонед. шояд вай кору бори рӯзгори шумо бошад, шояд масалан коре ки бо масалан ҳамсояи шумо вобаста бошад ё ягон дигар хешу табори шумо дар ҳамин давра чӣ кор кардед? масалан эҷод кардед, ба ҷуз аз эҷодиёт боз кадом корҳоро сомон кардед? ташаккури зиёд. ман сараввал салом мегӯям ба устодони азиз, ба ҳозирони гиромӣ. як чизи бузургро устод аввал гуфтан Ориф Набиев ки санъаткор хоб пандемия бошад худ чӣ набошад ҳеҷ гоҳ бекор наменишинад. агар асил бошад меҳнат мекунад, кор мекунад. ба фикрҳои акои азизи ҷамшидҷонако хеле ҳамроҳ ҳастам, ҳамфикр ҳастам ки дар ҳақиқат ин сол барои ман шахсан як вақте буд ки як перезагрузка мегӯем. як чиз буд ки мо нишастем фикр кардем дар ҳақиқат чӣ мехоҳем аз зиндагӣ, чӣ мехоҳем дар оянда. ва аз соли 2017 мешавад ки ман бо эҷодиёти касбӣ сару кор дорам, оғоз кардагӣ ҳастам. барои ман фурсат буд ки ман ҳамроҳи падару модар бисёр нишинам, бисёр ҳамсӯҳбат шудам, ба гуфти акои азиз бисёр китоб хонам ва фикр кунам дар ҳақиқат ки ман чӣ мехоҳам, чӣ гуна боз фикрҳои навро дар он муддате ки мо истироҳат кардем албатта ки фикр кардем ва албатта ки эҷод кардем, бе эҷод нашастем. аз дидори ёру дӯст, хешу таборе ки дар ҳақиқат вақт набуд ки рафта бинем, рафта дидем. барои ман шахсан, барои ман чӣ хел гӯям, аз ҷиҳати касбӣ бошад, аз ҷиҳати санъат соли пурбарор буд, соли бо меҳнат буд, меҳнат кардем. ягон рӯз набуд ки мо истироҳати аз санъат дур бошем. бисёр суруд эҷод кардем. албатта яке аз он сурудҳо ки мо дар зебоии манзараи шаҳристон ба навор гирифтем барои шумо. عاشقانه بی بهانه جانی من دوست دارم، شاعرانه چون ترانه به خدا دوست دارم. عاشقانه بی بهانه جانا دوست دارم، شاعرانه چون ترانه به خدا دوست دارم.
бошед, ташаккур. Ба суҳбати мо пайваст шавед ва ман мебинам ки бо тори худ омадед. Албатта барои мо чизе хуб як суруде мехонед, таби моро боз ҳам болидатар нигоҳ медоред. Марҳамат. Касалӣ бошад ё хурсандӣ бошад, як чӣ набошад, як тарафи хубишам ҳаст, тарафи бадишам ҳаст. Ҳамин тарафи хубаша ба мо гӯед. тарафи хубаш ҳамин ки ҳамин пандемия ба фикри ман, шахсан ба фикри худам, ба дили мардум камтар меҳр андохт. меҳри мардум нисбати якдигар зиёдатар гардид ки ҳамсоям дина дуруст будам ё як се рӯз пеш дуруст будам, ина бинед ки якбора сиҳат одам аз дунё рафтанд ки қадри одам ҳамин қарар будааст. бисёртар дар чеҳраи мардум ҳозир як меҳре дидосиям, муҳаббате дидосиям. устод Азимов буданд, ҳамно мегуфтанд ки санъаткор мазмунаш чӣ, пеш аз санъаткор шудан касби худатон донетон ки шумо кадом вазифаи иҷро мекунтон, вазифаи санъаткор чӣ мазмунаш мегуфтанд. баъд худашон синфҳои ҳафтум 14 сола будам, ҳамин гапро шундам ки санъаткор мазмунаш ин санъаткор тарбиятгари халқ. шумо як маъракао меред, маъраканда 200 та одам бошад, ҳамаи одам ахира санъаткор ба асаи маърака то охири маърака тамошо мекунад. тарзи либоспӯшишонро мебинеду аз тарзи либоспӯшиши ҳамун санъаткор адуни 300 та одам як кас ё 2 кас ё 10 кас ибрат мегирад. ҳамун санъаткорро таълуқ мекунад, ҳамин хеле либос мепӯшад, ё тарзи хӯрохӯритонро мебинад, ё тарзи гуфторатонро мебинад, ё тарзи сурудхонитонро дида ранги шумо шогирд шуда хофиз мешавад, санъаткор мешавад. барои ҳамин аввалаш ҳар як санъаткор донанд ки онҳо тарбиятгар, ибратгари халқ бояд худи санъаткор намуна бошанд. бале, ташаккур. анакнун як порча аз суруди шумо мо гӯш кардан мехоҳем. марҳамат. як порча. از عاقبت جنگ و نظامی ترسم، از آدمی بی مهر و وفا می ترسم. تهدید کند ماری علا ترسم نیست، از فتنه مردمی بلا می ترسم. خوفم نبود سگی چه آید از پیش، از فتنه مردمی بلا می ترسم. معلم جان هستم که از این کرونا ویروس، این کسلی ها باید که نترسیدن در کار. این ترسیدن خودش یک کسلی میبیارد. ترسیدن در کار نترسیم گذشته میرد همش. ба андешаи шумо чи устод, ана ҳамин давра, ҳамин шароите ки масалан давоми сол ба миён омад, рӯи кор омад, ана ҳамин шароити пандемия, аз нигоҳи шахсан худи шумо масалан инҷо ҳар нафар андешаи худро гуфта истодааст, лекин таҳлилҳои шумо чиро нишон медиҳад, мушоҳидаҳои шумо чӣ хел таъсиргузор шуд ба фаъолияти масалан ҳамин ҳофизу сарояндагон? дар давраи сероядобии пандемия COVID-19 ман ки дар дарости фарҳанг кору фаъолият мебарам, қариб ки дар кор будем, лекин масъалаҳое ки зертобии риёсати фарҳанг мебошанд, дар ҳамин давра мана инҷа олим воҳидов қайд кардан клип консертҳо ба тариқи онлайн, театри Хоҷа Камол якчор чи ролико тайёр карда пешкаш кардан. хуб қариб ки инҷо чунон ки гуфтан, қариб ки ҳамаи санъаткоро дар хона бекор нанишастанд ва худи ман бошам, хуб 2 рӯз ё 3 рӯз ба кор омада мерафтем, лекин вақти бисёри зиёди худа ман дар участкаи назди ҳавлигӣ бисёр вақти худам мегузарондам. лекин як чизи дигар ки бисёр дар фикру хаёле ки ман фарзандом дар муҳоҷират буд, бисёри фикру хаёлам дар ҳамин фарзандам банд буд ки чӣ ҳол дошта бошанд,
چیکار میکرده باشن طریق تلفنی صحبت میکردیم لیکن خیلی نمیبینن خودش که در چه حالت است تاثیری خدا همین وایب رسانید البته فهمم الان همینجا اگر خب با دقت نگاه کرده باشید در نوار هم یک چالش اینجا اکسی خیریوی همین حافظان سرایندگانی خب معروف همین کشور هم نشان داده شد و فکر میکنم که شما نیز از آن البته آگاه هستید توسط سامانه‌های اجتماعی آن به ثبت آن گذاشته شد و ما هم دیدیم سر و صداها نهایت بسیار بودند حتی بودند نفرانی که اندیشه خود را می نوشتند و می گفتند که امروز الکی فرصتی آن رسیده است که یعنی شو بیزنس تاجیک نیست در همین مرحله یک حساس که یک امتحان را میماند بگذار خلق را یا اینکه مثلا محتاجان را بیماران را دستگیری کنند خب به مانندی که مثلا در خارج کشور یا در روسیه دیگر ستاره های شو بیزنس مثلا بیرون از کشور این عمل را اجرا کردند و یک نمونه آن را هم ما دیدیم خب از روی مشاهده های شمایان خودی مثلا همین صنعتکاران تاجیک صنعتکاران ما چقدر قبول کردن آن را من از فرصت استفاده برده پیش از همه به طبیبان که در وقتی هم پاندمی تو حاضر کار کرده ایستادن مینداری خود را به اهل صنعت را رسانم چون که بسیارشان ما میدونیم که هم فوت دیدن در همین راه کاری خیریوی گوییم بسیاری صنعتکاران خودشان هم کسل شده در خانه معالجه گرفتن من هر یکشون میدونم یک کسل شده یک ماه نمیبرید از خانه من در خودم حس کردم این خیلی مهم بود یکی ما توانستیم مثلا یک دیگ آش پخته به بیماران خانه ها روان کنیم این کار رو از در محله ها کردیم خیلی با صنعتکاران نباشه خیلی برای ما ممکن نبود که وقتا در محله هم خیلی آش یک دیگ شوربا می‌کرده به بیمارخانه می‌فرستادیم ما فهمم بسیار اقدام تشبث نهایت خوب است و سالیانی دراز در مثلا همین فرهنگ ولایت فعالیت بردید و واقعا گفته میتونید که اگر مثلا همین صنعتکاران واقعا اهل باشند و اگر خواهش داشته باشند در حقیقت میتوانند آنها نیز در همین چنین اکسی‌های خیریوی اشتراک کنند به کسی کمک کنند شاید سرجمانه شاید در علاوه‌دگی با باوری گفته میتونید البته یک اگر نگاه کنید همین وبایی که سری خلق به مردم آمد بسیار آدمای متحد کرد در هم پیشگیریش و هم پس سر کردن آن هم اهل بشره اوزل شکل که علمی جان گفتن مثلا ما هم در همون بنای استقامتی بارها برای طبیبان بیمارخانه ولایتی یا خانه کودکان یا خانه میوبان غذا میفرستادیم یگان اگر چیزشون باشه طریق تلفنی میپرسیدیم همون مهیا میساختیم و میگفتیم که چخیل ما در خانه ما اگر همه چیز باشه و ها گرسنه باشن در فکر همین بودیم و میدونستیم که بسیاری صنعتکاری هم اینا جوی ویش نیست همون معاشی میگیرن یا مزد خدمتانی که از مرکه میگیرن زندگیشون به نوک میرسید این پوشیده نیست همه این صنعتکارا به قول دیگرو میلیونر نه هر روز لباس نو نمیپوشد یا هر روز از سوپرمارکت و 200-300 دلار به خرید نمیکند اما خیلی است نه همین چیزا هم در نظر بود همراهی و خیرخواهی نسبت یکدیگر زیاد شد این دوره بعضا گروهی صنعتکاران هم میدونم که همین انسان خونش به شتاست یک رفته یگون چی فرستانیم می همین هم شد یعنی همین چیز پیدا شد همین چیز خب همینجا یک سوالی دیگر من البته از شمایان عذر میپرسم ولی جواب همین سوال رو فهمیدن میخوام از شما استاد و کسی که اینجا اندیشه خود رو دارد مرحمت بیان کنید شاید همین یک مرحله یک همین دوره پاندمی که به چی قادر بودنش رو نشان داده توانید مثلا صنعتکاری که یا سراینده که واقعا اصیل است آواز خوب دارد و ایجادکار است در همین دوره هم مثلا ننشستند ایجاد کردند در خانه هم ایجاد کردند و توانستند که توسط حتی همون تلفن های موبیلی خود ثبت کنند خود را به سامانه های اجتماعی گذارند پیشکش مردم کردند و واقعا مردم آنها را خب اعتراف هم کرد لیکن شاید یک زمره آنهایی که گویا آنها حافظانی نمیدونم اکنون مرا ببخشید شاید اکثریت آنها رو کوچگی میگویند نمیدونم یا
ё хасакӣ мегӯянд, яъне ба ду лагер ҷудо карда тавонист ҳамин давра? ҳамин ҳолатро мушоҳида кардед? албатта ин кам ба назар мерасад, чунки завқи мардум камтар дигар аст. ҷав дигар асту гандум дигар аст. гандумфурӯш дигар аст, ҷавфурӯш дигар аст. ин чиз мемонад. ин чиз аз байн намеравад, чунки худи халқа чиаш бигӯяд завқаш, бардошти вай чи қабул карда медонад, чи не. барои вай ҳамин мусиқӣ бошад, овоз барод, вай овози ба қуввати овози хуш набошад, вай медонад ки ҳамин як ба қавли мардум диринг кунад, мегуфтагишон ҳастанд. маърака мебаранд ё неме, мана шумо медонтон. вай ба барояш ҳамин оварда аппаратураи монад, баланд карда монад, ҳамун мини дискаш кор кунад, фонограмма, ҳамон фалончи оварда мегӯяд мемонад. лекин имрӯз сафи ҳунармандони мо ки овози зинда карда мехонанд хеле зиёд шуд. хусусан ҳамин давраи пандемия маҳфилҳои хонагӣ шуданд. агар донедон хонагӣ меоварданд 10 нафар 12 нафар бошад, якта тори ё асбоби мусиқи миллӣ гирифта ҳам менавохтанд, ҳам мехонданд. як ҷиҳат ин чизам такон дод ки ҳунарашон сайқал ёбад. соли рафта истодаро бо кадом дастовардҳо шумо ҷамъбаст мекунед? марҳамат. мо пеши назари мардум ва мардум мехоҳад ки ҳарчи бештар дар бораи шумо донад, ки ҳаёти паси саҳнагии шумо чӣ хел аст, масалан ки фарзанддор шуд, ки манзили истиқоматӣ бунёд кард, ки боми хонаашро таъмир кард. охир шумо ҳам одами зинда, шумо ҳам проблемаҳои худро доред. соли равон барои ман бисёр як соли мушкил буд дар ҷодаи санъат, чунки мо ҳоло корона оғоз карда истода будем. вақте ки пандемия шуд, вақте ки корҳо монд, бисёр мо ҳам мушкили молиявӣ кашидем. лекин аз ҷиҳати зиндагии шахсӣ ман ҳамин сол оиладор шудам, соҳиби як духтарча шудам. ва мо ҳам сурудҳо эҷод кардем, лекин акнун сабз мекунем, клип мекунем, худо хоҳад, пешкаши бинандагон мегардонем. саломат бошед. агар ихтиёр дошта бошеду хубхоҳиш дошта бошед, марҳамат, шумо метавонед як порчаи аз суруди худ хонед, мо гӯш мекунем. сари кӯҳи баланд фарёд кардам, тамоми ошиқонро ёд кардам. аз он кӯҳи баланд ашке равон шуд, дилам сад пора шуд, гулҳо хазон шуд. фарёд кардам, фарёд кардам, туро ёд кардам, туро ёд кардам. ташаккур, саломат бошед. маҳками баҳриддин, марҳамат. акнун сухан ба шумо. фикр мекунам ки шояд аз ҳама шахси серкортарин дар ҳамин давра шумо будед, ки масалан шеърҳои бисёр эҷод карда тавонистед. як фурсати бисёр қулай ҳам шуд. дуруст ё не? албатта пеш аз ҳама аз номи мардуме ки дар кӯча вомехӯрдему медидем, аввалан миннатдории ҳамон мардума баён мекунам ба ҳамаи ҳамкасбон ки тавонистанд ҳамчун ҳунарманд вазифашонро назди халқ ба иҷро кунанд. буд рӯзҳое ки консерт буд, тӯйҳо буданд, ягон маҳдудият набуд, метавонистанд халқа хурсанд кунанд, ба рақс андозанд, ба завқ биёранд. лекин вақте ки пандемия шуд, тавонистанд ки мардума дилбардорӣ кунанд, ғизои маънавӣ диҳанд. ҳамин худи мардум яъне ҳам дар рӯзҳои шодиву хурсандӣ ва ҳам дар ғаму андӯҳ ҳамроҳи мардум буданд. беҳуда ҳамин ҳунармандонро фарзанди халқ намегӯянд. мана устод Ориф Набиевам гуфтанд ки вазифаашон ҳамин аст, вазифаашонро иҷро карданд санъаткоро. ин мисол агар ҳамин кӯчаҳо богардем, мардум мегуфтанд ки хайрият шумо будетон ки мо зиқ мешудем, дар хона будем. набошед агар зиқ мешудем, хайрият шумо будед. дар ҳамин як давраи пандемия бисёр шеърҳо эҷод кардем, матнҳо барои бисёр санъаткорон. зиёда аз 10 матн навистам ман худам. офарин, қарсак ва шоири
пурмаҳсули сол гӯем унвон диҳемам ба фикрам меарзад маҳкафи баҳридинро дуруст мутаассифона санъаткорное буданд ки ҳамин сурудҳое набаровардан шояд ки аз ҳисоби моилиявӣ натавонистанд. ин сурудҳо бо маблағ вобаста набуд? бо маблағ ҳама суруд бо маблағ вобаста аст. барои ҳамин гуфтанд ки дар ин давра як андоза танқиси молиявиро ҳам эҳсос карданд. шояд дар соли оянда масалан 2021 воқеан ҳам як парвози баланди боз эҷодӣ насиби ҳар яки шумоён мешавад. баъд ҳамин мана бо супориши устод Олим Воҳидов ки мана ансамбли садои суғд, ансамбли эстрадии садои суғд як суруд эҷод карданд. мана оҳангаша Аъзамҷон навистанд, матнаша ман навистам, лекин мутаассифона худам ҳамин суруда хондан ба наомадам студия, ба худам сахт эҳтиёт кардам. ин ҳамон суруде ки як порчааш дар навор буда? ҳамон наворе ки аввал мондед ҳамон матнаша ман нависта будам. дар ҳамин суруд дар бораи табибонам гуфта гузаштагӣ будем ки ба ҳоли тифлакон сӯзад дили кас, ба ҳар пиру ҷавон сӯзад дили кас, ба он азму талоши ҷонфидоӣ табибони замон сӯзад дили кас. табибони замон сӯзад дили кас. худоя насли инсонро нигоҳ дор, ҳама пиру ҷавононро нигоҳ дор. аз ин дарду вабову ғуссаву ғам ҷаҳону тоҷикистонро нигоҳ дор. ҷаҳону тоҷикистонро нигоҳ дор. худоё насли инсонро нигаҳ дор, ҳама пиру ҷавононро нигаҳ дор. аз ин дарду вабову ғуссаву ғам ҷаҳону тоҷикистонро нигаҳ дор. саломат бошед. ташаккур. маҳдудияти консерт ё ин ки тӯйҳо шахсан ба худи шумо чӣ хел таъсир карда истодааст? ҳаёт бепастию баландӣ намешавад. ҳамин маҳдудият албатта таъсир расонд, чаро ки дар назди вазорати фарҳанги ноҳия як ансамбли нав таъсис, ансамбли эстради нав таъсис шуд бо номи Дурахшон. мо мехостем консерти ҳисоботи худро барпо намоем, лекин афсӯс мо ба ҳамин чиз ҳозир лоиқ нашудем ва мо интизор ҳастем ки кай ҳамин пандемия мегузараду мо омода дида истода ҳастем. ва шахсан ман худам низ дар вақти ҳамин таътил аз устод ҳоҷи Ҳусайн Мусозода як матнро гирифтам ва онро ба оҳанг дароварда барои халқи азизамон пешкаш намудам. иҷозат диҳед камакак хонда метавонам? иҷозат, марҳамат. ای خدا خلقی جهان را از کاران ده نجات. ای خدا خلقی جهان را از کاران ده نجات. هم عطا کن بهری خلق دینجی و آرامی حیات. هم عطا کن بهری خلق دینجی و آرامی حیات. والدین از ترس ویروس شد گریزان از پسر. هم برادر خود ز خواهر بیخبر در مشکلات. درد عالم از چی باشد فکر کردم روز و شب. درد عالم از چی باشد فکر کردم روز و شب. رحم و شوقت خود نمانده یا نداده ما زکات. رحم و شوقت خود نمانده یا نداده ما زکات.
саломат бошед, ташаккур. ва боз як дастоварди бисёр хубе ки дар оилаи шахсии шумоён буд, ин соҳиби шоҳҷоиза гардидани хуб шоҳписари шумо буд албатта, ва мо албатта метабрикем шуморо ва воқеан ҳам фикр мекунам ки онам як дастгирии молиявӣ ҳам дошт. албатта ташаккури зиёд барои табрикот. ҳамин гуфтам ки поёни шаби сияҳ сафед аст. албатта фикр мекунам ҳамин дар ҳамин вақтҳо рӯзҳои бад ҳам буд мисол, лекин рӯзҳои дар вуҷуди он рӯзҳои нағз ҳам бисёр буд. яке аз хурсандии аҳли оилаи мо, хурсандии фикр мекунам ноҳиямон, хурсандии вилоятамон ин аст ки фарзанди ман ҷои аввалро дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман ишғол кард. саломат бошед, ташаккур. бигзор ин гуна дастовардҳо дар оилаи ҳар яки шумоён бошад ва мо аз ин муваффақиятҳои шумоён қаноатманду хурсанд бошем. мушкилиҳо паси сар шуда истодааст ва албатта ман фикр мекунам ки як оши бисёр як бомаза ҳам ташкил шудагист. мешавад. алҳол мумкин нест мӯл шуду, ин кима насибаш бошад агар ҳамон хӯед. хайр, мо умедвор ҳастем ки баъди насиб бошад. албатта мо боварӣ дорем баъди анҷоми пандемия воқеан ҳам як тӯи калоне барпо мешавад ва ҳама каса хурсандӣ мекунем. ташаккур, саломат бошед. марҳамат, соли рафта истодаро чӣ хел ҷамъбаст карда истодаед шумо? барои умуман ҳунармандони ансамбл фалак як соли ҳам вазмин буду, ҳам соли эҷодӣ буд. албатта ҳунармандон ҳам дар хона эҷод намуданд, ҳам бо машғули яъне ғазалҳои классико машғул будем мо. бисёр оҳангҳои дар бораи тоҷикистон ватани азиз, дар бораи истиқлолият, дар бораи парчами миллӣ эҷод шуд аз тарафи ҳунармандони ансамбл фалак. бо мана мо ҳоло омодагӣ гирифта истодем ки бахшида ба 30-солигии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сурудаҳои нав ва нав барои мухлисон, барои мардуми Тоҷикистон пешниҳод кунем. хуб, аз анамон чи эҷодиёти худ ба мо як порчае мехондед, бисёр хуб мешуд. шахсан ман худам як суруд эҷод кардам вақте ки ҳамин дар шаҳри Хуҷанд ҳамин омадам фаъолият гирифтам, яъне ба воя расидам. албатта баъд як рӯз китобро варақ задам, шеъри устод Озод Аминзода як порчаашро ба шумо хонда метавонам, эҷод шуд дар вақти айни касали вабо. субҳи дилҷуз дилоро шудаӣ, ин қадар хурраму зебо шудаӣ, файз бахшандаи дилҳо шудаӣ, شهری آزاده من، شهری دل داده من، شهری آزاده من، شهری دل داده من. هر طرف دامنی تو گلریز است، از نسیمی سحری گل بیز است، خنده لالی تو شهدآمیز است. شهری آزاده من، شهری دل داده من، شهری آزاده من، شهری دل داده من. آفرین آفرین، سلامت باشید. همین مرحله با در حیات خود شما چه خیلی دیگرگونی ها آورد؟ مثلا سال رو چه خیلی جنبست کرده استادید؟ مرحمت. سال 2020 منم نبیره داشت شدم، هشتم نبیره. مبارک شود. رحمت. خیلی پاندمی با فکرم گذاشته میرم. این طرفش کمتر دام گیریم و برای هم میگم بسیارتر کار کنیم. خدا خواهد 2021 سال با فایز شود و کنسرت و برنامه ها بسیارتر شود و ایجاد کاری کنیم. باشد. تشکر سلامت باشید. خب مرحمت. همین سالی 2020 چخیل خوش رویا ما بسیار نقشه ها داشتیم. امیدم کلام بود همین سال. در مورد توی یا کنسرت؟ هم کنسرت، هم نه این شده نه آن. کلیپ‌های جالب در همین دولت ازبکستان با یک صنعتکار من باید دوئت
تشکیل که علاقه نقشه‌اش علاقه سیناریوش همش تیار بود با همراهی اولین واحد استاد نشسته علاقه نقشه‌های کنسرت هم کشیدیم باید همین سال 10 اکتبر بسیار کنسرتی جالب برگزار شدنش ممکن بود افسوس آنچه که ما خواستیم نمیشود آنچه که خداوند خواست همون میشود خیلی با طریق آنلاین با همراهی مسافران بسیار همصحبت شده ایستاده بودیم و یک از نام اعظم مسافران هم یک سرود آخرین کلیپ رفته بود مرحمت خونه از غریبی آمدم ای تاجیکستانم سلام سوی یار و جوره و دوست و پدر جانم سلام من شما را یاد کردم از دل و جان و تنم خواهر و دادر برادر مادری جانم سلام مادری جانم سلام ای پدر جانم سلام از غریبی آمدم ای تاجیکستانم سلام هر کجا آغوش گرم این غریبی گرچه بود هر روز یادی من در فکری مادر جانم بود کوچه های ده و دستی دعای مادرم دوست داری این وطن این مهری به اندازه بود کوچه های ده و دستی دعای مادرم دوست داری این وطن این مهری به اندازه بود الهیم تسر همون غریبا منزلشون بیان تاجیکستان بیاد توی معرکه با بسیارتر شده است بسیارتر شود تشکر اکنون نگاه کنید بیاید از همین زبان خودتون حاضر من همین در همین مرحله زندگی خود رو چقدر پیش برده ایستادید من گفته ایستادید که کنسرت یا توی معرکه ها محدودتر هستند خوب کمتر پوشیده نیست نظر به سالهای پیش امسال شاید کم و بیش من تنقیصی مالیوی رو هم احساس کرده ایستادید پس زندگی خود رو چقدر پیش برده ایستادید شما یگان واسطه دیگری درآمد دارید البته توی معرکه ما بسیارتر در همین روسیه ها توی بسیار میریم و بسیارتر اشار بیرون میریم روسیه رفتن کمتر باز محدودیت داره عمدگیشون نه اما همین توی خوجان توی تاجیکستان لابه نه همین گنجیش کم آخونش میبرد اینجا کار نمیکند خدا گفته میبرد و بیگاه میبیاد اینجا کار نمیکند خورو کشه اما که هم ریسک از خدا میبیاد این بسیار خوب پیشتر خیلی دو تا نان خوریم حوضی یک تا نان خورده هستیم اما که هر یک قدر هر یک چیز بکنیم رسیدیم خیلی بسیار نه کمتر میخوریم بسیار نمیپشیم کمتر میپشیم سلامت باشید در سال نو اولین عملی که اجرا میکنید کدام است شما الیاس جان مرحمت در سال نو اولین عملی که اجرا میکنید اولین عملی که اجرا میکنیم این البته دعای استادان رو میگیریم و اولین با سرودهای نو بهترین با کلیپ های نو خداخواهد حرکت میکنیم برای مخلصان رسانیم زیرا که سال 2020 برای من تا ماهای ایول این نقض بود بعد از آن من متاسفانه در اویله ما همین کسلی و با وحش شد مادرم بندگی کردن از سبب همین متاسفانه من همکسبان عزیز میدانم همدردی مرا قبول کنید من براستی که بخبر بودم من مادر شما رو از نزدیک میشناختم خدا رحمت کنه جایشون جنت شد من حاضر اكو من میخواستم همین فکرام سال 2020 به این فکرهای چخیل وزنی نمه پرتافته 2021 به خدا اگر خواهد ایجادیات نو بنا ایجاد کنم بگذار از ایجادیات شما روح ارواح مادر عزیزتان خرسند باشد براستی که بخبر بودم همدردی مرا قبول سلامت باشید خب مرحمت شما اعظم جان در این دوره همین سال رو شما چه خیلی پسی سر کرده ایستادید از دستاوردهای خود از موفقیت‌های خود جان وقتی که همین سال ماهی مرد بود وقتی که کرانتین میگن تعطیل شده بود در همونجا همه شخصانی که همه مخلصان میدونن که دختری من کم ترکک بیمار بود لیکن به همین نگاه نکرده رو افتاده نشده من 2019 2020 تا ماهی مرد با همراهی استادان من در اینجا این رو گفتن لازم است استاد عزیزم علیم جان واحدوف بختیار رحمت اللهیف من دوستانی من در اینجا بودن عارف نبیف علیم جان یوسفوف همشون یاردمی خود رو رساندن اپی رفاعت تویچی و
дар охири моҳи март духтарчи ман аз ҷарроҳӣ гузашта сиҳат шуда буду, лекин камтаракак чӣ мегӯяд химия гирифтанаш яко буд. хушбахтона вақте ки карантин шуд, духтарчи манам табобаташ тамом шуд. Ин як худо гуфтани ман будааст. худобо шукр мекунам ки ҳамин рӯзои нағз барастем. худаш ҳаминам як барои ман шукри Аллоҳ аст. духтаракатон шифо ёфтанд, хуб ҳастанд, саломатиашон чӣ хел? албатта саломатиш 100% аст. бисёр хуб, шукр. ҳозир дар Душанбе аст духтарчам. барои шумо ташаккури зиёд гуфта истодааст. камтар агар бошам барои фарзандам бо ҳамроҳи маҳкамҷон як шеър нависида будем. камтар агар бошдам хондатиям агар иҷозат дидам. кунам шукрона ҳар дам ба ҳар доди худованд. чӣ шодам ки дар имрӯз худованд дода фарзанд. کنم شکران هر دم به هر دادی خداوند. چه شادم که در امروز خداوند داد فرزند. در این دنیا شیرین تر زی فرزند چیز دیگر، که از جانی شیرین هم بود فرزند شیرین تر. ای فرزندی جان کلان شو، نام برداری پدر شو. فرزندی جان کلان شو، نام برداری پدر شو. خدا دهد عمرت را برایم بال و پر شو. دعای نیکی خلقم تو را از نو به من داد. دلی غمگینی ما را خدا از نو نمود شاد. به وقتی من الها سلامت باش و خرسند. و مثل آبی دریا دهد عمرت خداوند. و ناگفته نمانم برای خلق عزیزم من رحمت میگویم، سری تعظیم فرود میارم. همیشه من در خدمت خلق عزیزم هستم. саломат бошед, саломат бошед. ташаккур. як саволи умумӣ. хуб, кадом вақт фаъолияти эҷодии санъаткор рушд карданаш мумкин аст? рушд мекунем на танҳо санъаткорон, балки бисёр дигар касбиятҳо ҳам касбҳо ҳам рушд мекунанд вақте ки ҳаст рақобат. вақте ки рақобати солим албатта. ва вақте ки шахсан ман худам вақте ки ягон касро мебинам суруди нав, барои чӣ ман не. албатта нақшаи бузург буд ки дар ин сол мо рости як скринро кушоям ҳам дар як варзишгоҳи шаҳр мехостем барномаи бузурги консертро ки пешкаши мухлисон гарданем. хай худо насиб кунад дар оянда. албатта лекин ба саволи шумо мегӯям, кадом вақт санъаткор метавонад ки эҷод кунад? агар халқ ором бошад, хотири ҷамъ бошад аз ҳама асос, ва нигоҳ накарда ба ин пандемия, нигоҳ накарда ба тамом пастию бални замон, шукр аз он ки дар тоҷикистони мо тинҷӣ аст, оромия аст, сулҳ аст ва мустаҳкам ки бошем, бо ҳам муттаҳид ки бошем, албатта ин ҳамаи роҳҳоро мо ба осонӣ мегузарем. санъаткор ҳамон вақт эҷод мекунад ки дар дилаш меҳр бошад, ҳамеша шавқ бошад. ва аз номи худам гӯям, шояд ҷавонӣ бошад, оташи қалболи хомӯш нест. мехоҳам ҳамеша эҷод кунам, бо мардум бошам, дар саҳнаҳо бошем. албатта ташаккур, саломат бошед. аз соли нав чӣ умедвориҳо доред? аз соли омада истодаи 2021 чӣ умедвориҳо доред? албатта ҳар як инсон дар соли нави омада истода мехоҳад ки тинҷӣ оромӣ бошад, саломатӣ бошад. ва ман низ ба хатори тамоми ҳамкасбон, устодони азиз як шуда мегӯям ки бигзор як соли пурбарур, пурфайз ба кулли тоҷикистониён бошад. як соли аз тамоми офатҳо мо дур бошем. фақат шодӣ бошад, хурсандӣ бошад, маҳфилҳо бошад, консертҳо шавад, мо иштирок кунем, хизмат кунем.
албатта сарҳадҳо боз шаваду ва мо ҳам бо ҳамин сафарҳои ҳунарӣ ба дигар давлатҳо рафта биёем ки боз бошад албатта дуом мекунем шеър ҳам эҷод шуд боз шаваду кори мо парвоз шавад бошад ташаккур саломат бошед барои рушд кардани санъаткор дилнозахон рақобат гуфтанд рустамҷон тинҷию оромӣ бошад сиҳату саломатӣ бошад сони бо якча чизе аст бахилиам набошад бо нақса рушд мекунад оиди нақшаҳо бошад шихеле ки давлатҷон гуфтанд ин сол ҷашни бузург аст 30 солагии истиқлолияти давлатомон ҳаст ҳозир пурра тайёрӣ ба ҳамин рафта истодааст ин ба ғайр аст наврӯзу бори бисёр чорабиниҳош омодагӣ барои ҳамин ва нақшаҳое ки дар 2020 нашудагӣ буд амалӣ гардондани ҳамин нақшаҳо бошад ташаккур саломат бошед марҳамат устод андешаи шумо ва ҷанбастӣ мо ҳамин рӯз барномаро бисёр фикр накардем барои он ки унвон гузорем ва яку як бора суҳбаткунон ана ҳамин як иборае сари мо омад ки оҳанги замон яъне воқеан ҳам он чизе ки аз оғози барнома то ин дам гуфтему сароидеду мо шунидем ин ҳама оҳанги замон буд оҳанги дили шумоён буд ки хуб аз дили шумо баромад ба забон омад ва ба дили халқ рафта даромад марҳамат ҷанбаст кунед хуб оиди рушд кардани ҳунарманд аз чӣ вобаста аст инҷа гуфтанд шароит мусоид бошад хуб рақобат бошад ва ман бисёр мехостам ки соли ҳамин меомада ҳар якти ҳаминҳо сазовори шахсияти саховат беша бошанд яъне сарпараст дошта бошанд албатта бесарпараст як худи ҳунарманд рушд карданаш хеле мушкил дар замони имрӯз ва ҳамчунин дар атрофи худ шахсони ҳамфикр бошанд хуб ва ниятҳои хеле холису ниятҳои хуб дошта бошанд ва тасмим гиранд ки ҳамин соли оянда ба ман чӣ пешниҳод мекунам барои мардуми азизи худам ҳамин чизҳо бошад инҳо рушд мекунанд ва пешсами саломати худашон бошад ин давлати бебоҳо саломатист дуи ман инҷа гуфтан боз як бор дигар таманнои аҳли нишасту таманнои худамро ба табибони тоҷик уман табибони ам вилоят миннатдори худамро баён мекунам дар ҳақиқат месазад имрӯз дар бораи табибони тоҷик қисса достон суруд навишт ёки суруди умумӣ ёки гимн ин осон набуд ин чиз бовар кунед аз худи байни табибонам рафтанд мо медонем ҳамкасбони моям рафтанд ҳам аз пойтахт ҳам аз худи вилоят медонем инҷа аввалинҳошто рафтанд ки бисёриҳо дар аввал хеле ба тарс фаромаданд ба маюсии ноумедӣ роҳ доданд ва касал шуданд аз ҳамин ҷиҳат баъд худ ба омаданд ва худо кунад ки соли оянда ба ҳамин вабои гӯем аср аз мо канда шавад аз тамоми башарият дар тамоми дунё як худи мо ба дур шавад дигар шуд мо албатта аз вайам таъсири вай мо ба мегузарад бани одам аъзои якдигаранд ки дар офариниш зиягаваранд барои ҳамин чизҳо дур шавад ва чӣ хел ки инҷа гуфтанд аку ман ҳамин шумо як ҷо кор мекунедтон нақшаҳои корӣ доредтон ман нақшаҳои умрии солонаи худама дорам пеш аз ҳама саломат бошем ва пеш аз ҳама ҳар яке шумо кори нақс кунедтон зиндагитон хуш гузарад умри бардавом бинедтон худо лоиқи нафақа расонад ташаккур акнун зиндагӣ инсонро ба ҳар самт бурданаш мумкин аммо агар интихоби дуруст ва бомақсад бошад ҳаргиз хато намекунед ҳамешагӣ дар ҳар лаҳзаи ҳаёт суруду мусиқӣ ғаму андӯҳро аз одам дур мекунад хурсандии шахсро пурра мегардонад соли 2020-ро бо тамоми ҳастияш ба ҳукми таърих месупорем
худо кунад ки соли нави милодии 2021 бо омадаш ба хонадони ҳар яки мо шумо хурсандиву шодиву сурур ва тӯю суруду хушбахтиҳо оварад. боқӣ бигзор кабутари эҷодатон меҳмонони азизи барномаи имрӯзаи мо хеле ва хеле баландпарвоз бошад, байни мардум бошеду бо таронаҳои дилнишин зиндагониро ҷилои дигар бахшед ва бори дигар барои иштирокатон дар ин барнома сипос. То барномаи дигар, худоҳофиз. хайр.